Yabana amasura y'abantu, amafoto y'abantu cyagenda gakirikiranya cyane, kabona amafoto y'abantu y'iterano. Imana yambwira ngo ndi kugira ubwoba, iza amazina yanyu n'amasura yanyu n'ahantu mutaha Imana igeze gute irahaza. Ngiye kubona hirya hari ikintu bita kuvivura. Nagiye kubona ngo hari undi muntu nawe ufite ikaramu ku bitabo byo hirya arimo aravivura, asoma izina avivura. Imana ntabwo muri iterano umuntu wese azana icyifuzo, Imana arakivura mu izina rya Yesu. Umwe amaze kuvivura, ako kanya amaze kuvivura, ngiye kubona mbona hari undi wari uri hirya afite ikintu bita iparato iriho imiti. Ngiye kubona mbona afite n'ishinge. Ngiye kubona mbona arimo afashe umwanya wo gutambagira muri iteraniro. Ngiye kubona mbona buri muntu wese arimo aragenda amutera urushinge amukingira. Imana namwe ngo baze barwaye, Imana bakize muri iteraniro mu izina rya Yesu. Nanjye ngo nukuri muri iteraniro arikiri bandi ajya ku buzima bwacu. Yongera amashyi muze message y'ukuri. Haleluya. Nemere rero nanjye ngo bakinyakira mundebe nani. Ariko munyemere tukije mu mwanya mwiza tubaze gushima Imana. Amuntu aretse gushima Imana. Hari icyo gushima Imana. Nawe ntacyo bitwaye. None ukeneye gushima Imana, aho bwakereye kandi turi gushima iki Imana. Kira gisekera kuraho ya pero bashyizeho ndetse n'agasekera kageze hirya, nasabye ko bakageze hirya bakakura ngaha. Urabona ko bagana abantu bagiye ku nyuma y'Imana ya ako gako. Rero bije mu mwanya mwiza.